Shubor nagaslem jong unongsan hima. MLA KR Jowai constituency uba Wailat Miki Shilla ula penyo jingyarap daga song pisa kabamar 10,000 tingka marway syaki saus pa henry ungut kinong song kasor Jowai. Ya kani ka song pisa la penyo lingba ka scheme MLA kabatip kum ka special rural work program jong usnam arhajar khat khandai hado arhajar arpau. Ya kani ka song pisa la IT shikinong yo jingmentoy haga jingyalang kabalalong ha indoor hall hador barsnong lathat labo kabala penya do ba Oktumewat Lamin MDC GHADC menta ka singi baar. Hasyawan IT ka song pisa layo ka jingkran lingkot na ki MDC ka NPP kantop Bright Star Chermang ulakon dekhar bat u ailat boy kibala pensngau bat perto ya ki kam kiba uniu MLA ulale na kapor sa kapor ban kintiyo ya karoy kapar hapo kaar Jowai constituency. Wailat Miki Shilla ulaya thu bayar ni ka scheme latmu wan sam na do uniu banai bala dep hanrai na ki babon ki daw kumjo ki jing penthod jong ki bor ka maryang lahap ban penslem no. Ulaya thu bayar ka song pisa la IT shikinong yo mentoy lingba ka check khanang bakin tab bet shaki account jong ki bat ka jing sam daga check kan wan ra ka jing khut jing suba hagur kom sam scheme shaki pat ba shusho la pensyai bagani ka scheme kadai tang naga benta ki nong song ki bedon hasor Jowai lani urban area umde ban song thu bakla namar shaki than nong kandong jong ka ar Jowai constituency la de ban sam de ki tin bat ki tiar mystery hendai kat hapo sor Jowai pat bon ki bri ki bala don ki yeng bat bon ki basa yeng bai kim don ni ki tin. Ni scheme to ko naga MLA scheme yung nga SRWP yung sinem arjar khat hande arpau kawa ini neba ini wadep jan kemoy bi jan ni wadep dep sama chpo liang nong kondong liang nong kondong neba cheki di area nong kondong dang bon gi wadang kwai gi di CGI sheet ni ki tin yung te dem te heju ipor le tiba i cheki thai nong kondong kham tam gam gachong mi mentru da bon gu krek mystery te style yang de e gi tin gi tiar mystery ta kada po sor Jowai wan kam retip ki bon nei ni bon gi pli gi bru gu MDM yung mo kam te heju ipor lagi tigum em yung le bon gu sa yung wai ten mem thau mem bhau temut da e di tin ne kam gi jo temut mun toy ko tenai ti daw chengi liang cha liang sor te kham tang we hadin yung ga jing kta yung ga pandemic tenga yo mut em kam gi bru ye ni ga financial support pemulum mala gu wa le ye gi o yarap ye ki da to wo pun chna gi hai yung sem yong ki ne kham tam ye gi stang kai business chubo em gu em chwai dukan sapria kam tu ye gi pun he i dukan yok ki kam te tenai ti daw na ga liang yong nga temut da e no da ga ni ga jing yarap ko wa ustad ki ni gi peti business tenai ko ki business ken wa kini gi kham tam boni we yo pi ni bon yo pli gi wudu tenai ti daw tena ga liang yong nga na ga mele scheme yong nga yong snem arjar kat khande ar khau tede e ya ga scheme go 10,000 semen kam financial assistant ha kam wa sos pa an rungut haga ga tu hang ne ga sni te we ha ye ga ni la de le ha ga te group kom ko wa bon sin jo yo ga complain na gi bru ong gi che bon sen i injo koi gi scheme chai ne ba bon sen viera gi chuti de ne gam temo tene te daw knang yo ye gi ni ga transparency le tene te daw nga de le ba de em ga tu Jowai development committee gi ong nga ko wa ne lang ba ne ni de em go ga account gi ong ka te e ba i through account de gon gi ni gi beneficiaries ke ni to ki hap em gi ga account yong ki de ra gi ga bank account yong ki de pentap ye gi details yong ki de e lang ba ga check mem e lang ba ga cash le ne David e lang ba ga checkแต่กันนี่ก็เช็ครายยี่ทับaccount yang ki nang wa kan niก็ปอยซาก็ว่าตอปอยที่ตอปอยก็ direct มันตอมันตุลดมยออยู่วันดะกีแหละแต่เดมตั้งว่าระกีก็ bank details yang ki ตะมุดยออยู่แต่เดเอก็ตุก็เช็คตะมุดเบียร์ดิก็ในบะและในบะพีละเสียงถูกบากีเดเอก็ตุก็เช็คแล้วตุดูระว่าแล้วยี่ว่ามีในบะและปรตุยิมที่ dimension ไปเดี๋ยวเอาเป็น series ตัวthe next 3 year le kamu man gatte ni bhai le kamu man ngadang kan ni ke sen go ar go sam ke mele scheme yo kadang em kam selis nem tu da on the line gatte tu da process tu da gatte yang isaga sa so yang sanction ne yo po Jowai yo stang lo implement te yo lu ti apo ini ar le panai te bon go de gi no implement ini scheme